جبر نخوشی کرونا دریه به سدان هزاران قهوه‌خانه، خوارنگه و کافه و چایخانه حتی وقتی ندیار هات نگرتن. رستوران و خوارنگه دیسا دکارن با یک سرویس کارن خواه بمشینن. لی قهوه‌خانه و کافه یکسر گرتینه. لگور امران تنیل آمده نزدیکی 3000 قهوه‌خانه هنه که او آنها به گشتی هات نگرتن. تبی خودی وان کافه و رستورانان به هزاران خباتکار جی دمال خدا روستیانه. Düsüdü penji ammerev digirin tiyara da, sey ammerevlerin davrudunun. Pazarcı kişi vekilini. Em duazin ki emji ve beki emji palikinan be mali xu nav gedi xu esnaf eme perişanı keti zor durumu. Yani artık milyar ki 2 milyar vana çözümlünü. Ama her se matın iflası em mecbur kişi kapat bikin. Devlet ya bira meve ki ya ji meve nak ise bira meve daha ve nak işe kahve daha çenabe ve nabe em başka çare gidine şkoremezde ki em kar gidine iş gidine bikin. لترکیه و باکوری کردستان 700,000 قهوه‌خانه هنه. دیسا بگشتی دوی کرده دا زیاده تری 1,400,000 کسی کار دکرن. ترسا خودین قهوه‌خانه هن اوه که اف پیواجوها تدبیرین پاندمی درشتر ببه و او یک به یک iflas بکن. Ne başı durum ne başı? Yani miting şey dibin pensiyada hazara derece mevdu sosyal mesafetini tışnabe ama kahve şu müşteri ne var da 4-5 abise kavarın ki sıkıntıya ne var? Evrema ve 16 milyona kirya veye, ceyrana veye, doğalgaza veye, gelir gider veye yani geleke yani tiştekten bir evin yani zede o hakkı mesela bejin zaten işi fakir maliye emcil veren aşkı yani Xuda Teala deri ki khiri vek. عربه مفروض ondan sonra خانی فروز sadece megom evra idare bugün bara hatta Xuda çava kirem çakin bara çe beve tişki çen abi. ده حیام نخوشی کرونای دا حتی نه چند چایخانه و قهوه‌خانه ان توپ آویتنه و درین جی کار خواب تمامی گرتنه ندیاره. لیل گوری امرین اودیا چایخانه ان آمده دناف ساله کی دا تنل آمده هری کیم دسوت لرحای 105 لباتمان 120 لوانه جی 3 چایخانه ان iflas کرنه. اف روشا کو زیادتی ساله کی دوام دکه و نه دیاره یکن که خلاص ببه دیاره کو یه ببه سده ما iflas کرنا به سدان کارگه هندن لآمده اف در جاده 75 لوالی جاده لوالی جاده بدهان قفه هنه لی جبر کارین خواه پاریزی کرونای زیادتری 11 مهن که گرتینه اف در جوان کافه هنیه که هر چندی لسر ترکی وکه وکری نویسی بجی او جی وکه کارگه هدنه زیادتری 11 مهن مفتل دری خواه خستیه و بدنگیه دا روستیه عبدالسلام اکنجی رو داو آمد